Gusti Aritos tukang gumabdi ulah dinyanyari geningan Amantri soleh jumbo jaya motor cangkeh dua kutane ki ari nasib nandangan tonggara wae geningan aduh ampun kayang agung kesedih tayai kumala yang kupabimbang hirup di tungkul kupati kumambang nandangan wayang kumala yang kukabimbang Amantri soleh jumbo jaya moto kumala yang ku kebimbang manana abang teh manan kia teh manan kia karacana abah empi bugo gaya nama panutan kadiri abdi geningan Amantri soleh jumbo jaya motor cangkeh dua kumala yang kukabimbang hirup ge gak boleh berawi geningan kesedih dayai kumamang nanangan uyung kumala yang kukabimbang lah tobat abdi tekia kutana kiari nasib takengi ngarana subah geningan Paji raskona senang mama Depi lah kasedih teu euy takdir temang Amantri soleh jumbo jaya moto takdir benang dipungkir takdir benang dipungkir kadar benang disinglang payanto buruk purwakara tak nong kaduhan empang jati luhur kadar benang disinglang Amantri soleh jumbo jaya motor cangkeh dua Karawang Rari Gilma Pak Haji Tata Sahroji di serangan Mahaja Odeh Balong Sari Rari Gila daun cantik di serangan Mama Odeh Balong Sari Pinoku sayang manukna Adilna sayang Widi ngatur kahayang makhluk payanto buruk purwakara tak nunggu kaduhan empang jati luhur sok sabanaya reina Pajiras kono serangan Mama Depi Tegalega Bahornya pira kerja
Paman Bos Haen diserangan Mama Dede Srijaya Pati Malangkanjen Otang Supir Haen Srijaya serangan Mama Delang Kedau Kapayun halang Maja Kesi boga saha anu bager carium mulia Bang Bayang di jerok orang di Bolima Haji Ali diserangan Mama Nasi Lepi nu kagaduhana botik Linggar Sari nu simpati anu bager Abah Daing diserangan Kumantas Linggar Sari Saung di handapanana Paji kayat serama jati tina selang adai anu bager Bawarnya pirakan jang Mama Asi anu kaduhana Putri Bungesu Jombo Jaya Moto Kamana jalan Cibulus Mama Asi anu kaduhana Putri Bungesu Neng Dini Jombo Jaya Motor Cengke 2 Aturan Nabi Uston Mantri Soleh Jumbo Jaya Motor Cengke 2 Karawang adei Nyangkakeun kasadaya aturan Abdi Nusono Teh Haji Wiwi serana Pak Haji Aim PD Mandiri Karya Mukti Dalam kara di sesepuh lampean deh Sedang apewi mamahna Edi lampean Daun cangkring Mama oraya pangarita Daun arandu kara rasa Apih Muktara blok sawah pewarengan Sedangkan Mama Heni blok sawah pewarengan Anu bager Ake doyengan ini doyengan Talarasari Abdi Malangka no pundung Mama aja cici gulang-guling anu nyeluk sorangan anu pangbageurana Cengke 2 kamana ngaitkeun kitu Amantri Soleh Jumbo Jaya Motor serengan Mama Asi anu aturan euy Paluara Rasam diserangan Mama Hera Linggar Sari nyanggakeun kasadayana Budi nu ngagantuhan tangkala duit Cilamaya disipu di Bantul Tel di Sagrangan Bunda Maria pada lintas Cilamaya abong kena kanuhina medame akarya supir ayah Budi nawadas lintas Cilamaya medama bailan Apana Iwana mamahna Iwana pede kue anu bager Bang Bayang di gadang orang Abawani nangkumi sebenarnya turiang Linggar Sari diserangan Koneng Dede anu bager Aigo sekretaris Pasundan Lampean dibeli 2 salawe Kabanesin aki hui seran mau cine nebri maturi barang 2 salawe abang kina suling bonteng gedingan wa aranela narongkoy ngajaipong lampean di Bantul Tel Bami sebos lomari disarangan Mama Dimas Jamina Barat di Kampe aturan deui Bami Istam petak piring kaca pabuarana Subang dibeli 2 salam Bami Istam petak pabuarana Subang kamana jalan Cibulus Abah Bakar serangan Koma Umi anu sabar lampean menanjak ka Cimandi